Поряд улстымны нангин шутуунтэй газарнууд дылгыржы хүзэгшидэй нилээд баярлуулна. Бушуурэ эмэгэ шивуртын даснай дыргыда хэрэг толгай гэхэн онцо шухак үүдэн сүмэн нэлтэн баяр ёхол намарай хуулшин харын жабартайхан өдөр өнгөрөө. Хамгаалалтын гошууртын дасны ширээд лама данзан лама тэгээд цэдэн жаб нэ бүлэ сута хамтарж байгаа тийм нэг уйлах хэрэг бүтээгөө энэ нэхада юм өгдөө энэ хэрэг толгой гэж нэртэй үүдэн сум энэ шинэ бүтөө энэ үүдэн сум сумныхада тийм нангин зүйлнүүдийн энэ тхигэ Непал орно өөр орнуудаа тэгээд энэ бариадны төгөөмнө баян тийм нангин газарнуудаа бүгдийг суглуураад энд тавигдан байна. Тэгээд энэ гол юуны юм бохтэр олон хүнүүд тийшээ ошроо мөргөж шатхаагүй аргагүй байгаа бол үгүй бол эндээ ирээд мөргөө ханда тийм их юутэй ажистх хүртэх аргатай байна. Тэгээд энэ үүдэн сүм яагаад баригдаа вөхтэр үүдэн сүмэн дотроо хүн гарах дээр хилэнсэн халха тийм нэг ажистх хүртэх урд гэмтэй ямар да уйлах юм байгаа ханда энд ирж үүдэн сүм соор гараа ханда тэр хилэнсээ халахар аргатай байна. Аны боюнтэй хэрэг шүгүртү нютага гарбалтай салон ба Татьяна Цэжинжаповтына гэрбула нютага дасны ширэты дансын ламын хутылбыри дора эмхитхэм байна. Тэдэнэр горван жылы туршыда энэтхэг түбуд орнудаха буряданга нангин газарнудаха шидиты зуйлнудай суглуулжа аны барилгада орула. Мы иршогылды байхар ветера явахар ветера дасында Тохох дасна дэшин ургулжулулхы зано дасында явуулхы гэдэл дасынданга нэмалэ ширээтэтэй хөрлөнөв же юуэр тоолхов юухх ийвже тийхэр ветер нэг энэ казачия шинэлхэ гоё болгоха тийхэр ветер нэг холхоо хилэдлэн даснаянга дасындал не токтал тохох хэл гэрэл орлор явахар тийм нэг юм төсөв шүбш бүгэт мэдээсэл юм өөрөө ирэлд тэгээд ганцаараш хэрвэш баха наханага нөхөртэй манай танил бүрхэ ламнуудаар хөрөлдөхөр тийм үүдэн цум эндээ бүтээгөө хамна хэм байгаа гэж тэгээд үүдэн цум гэж юу юм гэхээ баха тийм их бурядаранд тийм юмд үгүй баха ямар юм барих юм шүтэнийн ямар юм тасаачин тасаа юу бодлын ямар тэшээ байх юм гэт тэрний хөлөр өөрөө ямар байх юм дизайн тэгээд бүх интернет юм зогорхоо бүдрэт хааны юм байдаг юм шоо игээл юм буймгүй гэл энэ төрөн сүгэл дэснэл үдэн цөм тарчиндал ороод аламнараа хөрөлдөд тийшээ хараад ирээгээд тэндээ заазахнаар ичлээ. Бушуурэ эмэг буряд улс доторо ажылшы бырхы ирхим заноро сурхахан гыбыш е шүгүртү нютак тукын ходахында бахал ылды бушуртай дайрылдыжы хату сагайы гаталжы гарахын зоректе араттай зохит нютак юм. Анханы маны шүгүртү нютак хада буряд зонай лажы ходык нютак байга хабда. Юндып гыхыды маны ордут хыдың жылы ордорын шыты можохо баха хуржирхин тэгээд их хайхын нютак маны нютак хада гадны талха ирхин зонда аргыгы үрүмжтэй нютак гэж энэмне нэре домог шибышы унухур их үргэмжи хыдык хижу угдык нютак маны нютак хада ажыходык зон маны эна бурят зоны омгодха борсай хуасай омгой зон шүвэртэдэ ихэнчик зон ажихуха бодонгуудха хонхол шангаайга амгалантын ютгай талха олон бодонгууд омгой зон байхэ тихэдэ хэрэт хая харлан гэдашхада шовгод ба гошот омгой бурядууд байхэ маны нютагта бодонгууд
барсай хуасе омгой бурядут ажохудык аргагу их алдар солте тухте анхне их ажылда абьясте тихмурто аргагу ирдим хоролсолда ундыр мыдысте болхын толды их юте оролдолготе аргагу их ундыр зорикте зон. Бурят сытхылты хум бухында шывырты нютоктухай хылыбыл, нын турун тырне бодалда ирагун әрікша донды гулзытуев орыхы байха. Уны хорошья узыскылым байғалите нютока хагарвалтай ирагун әрікша тухай турулхиден игіжі хылығы байна. Шывырты хың ежнерлі бумыдыгыш. Шывыр шоғойғар селен соғалдырша. Шыныхыты ое сынгіктігет шыдылныл Улан хадымнай хормайды рухар шаң биди мұны улан хадып авемне хормайды хоны кешіптені хәхін дасың хойырмен қарабың онда шынлықтың батқоғдыжы. Ины екі хойыртың дасың гыжы аврығы өй екі хандарылғыды хүртут орайда екі юмы алдағым бәйніп де. Тихіді ины хойыртың дасынды аңқың ширетер мане бүлчерехиде мане топхоне оғай омбоғай ламығы жы ябағын. Ины ширеті ябағын. Тихіді үрті ұншырығын ины ұлзытын дондығы ағваң нақсыйы қорбытайған хобырг болғыжы ават, тінді үрдімте болғын. Нахи гір бұлы бұхын, нығыш хобутайға нығы хобуғай, арванч хубутыя қансыйын затугы ламады удыг бәйін. Юндып гүхіді мане бурят зон ирдім мүдісімне қансы ламанар тұқтыдыг бәйін. Тиміге ирдімте гір бұлы ордынай ойы қылным. Ені хорғолы ходыр тұқай бұшы. Ламыте хобырық хубуте гір бұлы сысыңнырте болдыг бәйін. Тегет ені Хожмо хынгыжы ламын ирте боло, ширнин амбайгыжы қонзыдладығы ламы болады ябығын. Менгі юхынзон құшын зарған ондын ехі хамылғын сақты, ені ехі хату сақты дәргдіжі амуре можыды сазлығдығын. Тегет құшын долон онды зунай халуң өдір, ежімне мені ісігдім не ду хубу, тондық кыш хубу турхудо хылдық бәйін. Ені хойыртын дасында арғы ой тома ламы ябықшың мені дұғы буын ағыбамне. Қошын зырған онды борхылың болқыдын. Борхың намдыны дондық күбуғы ордын ағында омчыжы дұрге өй маңы мүгізімуде, ені ағында шулық доғынуд болғыжы ябынығыш көрдігі емің. Мұны ойды бұшуры мағархина ехінтінен туп хоторы зоужы яманхашхиға сытхылы тікшілхі нетіға еріжі мұрғыдық юм. Гыбыш е хырық талғай гыжынырлықдығын удын сумы қансыш енетіға архитта тоғы болығы бұшы бұхы бұттын шажынтынды бұря адарыды хузықшыды шутықын наңген қазір болығы. Бұттын шажынды хаваты дылхын үгел наңген дуруын қазырға зүлнуды соғылжы үні удын сумры оролығын бәні тихіді ылдып хана уны тихіді амығылын бәділі тұлы. Бұтты бұрқыны мұндылғын, хұрығын, бесілғыл болығын болың нерван дошығын непалы, үнітхігі мұрғылы қазырнуда асырықдығын ұныты зөйлнуд тоз барылғыда оролықдығын байна. Ламы санартыны тымдығылығыр, хузықтың нығы қазырты соғылылықдығын бұттын шажыны нәнген жұтоны зөйлнудты мұрғыжы, орто болын дұтын гозында шыны арғы болым жынуды нейхі онса арғы тәбәйхі. Бүгін удын сумы ехі шүтен мана бұря зонды Бүй болғызы байқада күн зонанға хырық ажыл орқыста байқын тұлы. Мұны сақты қамық емін, үрейізі байқадың қамық емін анда олжы байқы сақтың удын сумыды светті варот еді орда олны емапды. Тегіде сақ үрейізі байқадың анда қарғығар япқын тұлы, бойынға қарғығар япқын тұлы удын сумы өтеніп де күн зона ені Гансы ны күне өсі, қойыр күне өсі, алың мәңгін күне бойынғар бұтыны. Тегеде біздің күн зоны шадылар мұңғы қанжы бар кішия, пері очыр күн зоны бойынғар емапты. Мұны біздің хана дүскіді күді қойыр ғорбың ұйысы, маны ауыз жеңге бойынғар
ходон бүтээж байна. Энэ манай даснуудаар шүтэнүүд бүтэж байна. Ганц манай энэ дэвш мөнөө болж байна юм аа. Вообще манай Буря зонд шүтэн сэтийн их болоход манай Буря зонд мөргөх газартай байхад воентэй бурхантай явхад өмнө Тэгээд мөн уже энэ сахайхлаад энэ үдэн сум хөнөд гарах аргатай болох. Энэ сум асоогор гарах тэгээд хөнөд буин болох. Тэгээд айгүй зонд хэрэгтэй. Тэгээд досон мөн дасанд олон хөнөд ирж байна. Нохоод манай шивэртэй дасанд олон хөнөд ирж байна. Бүрхэнд шүтэнэ мөн манай Российской Федерации нэгзах хүндэшгсак ирэ. Тэгээд хөнөд ирж байна. И манай сэргшид туло залбарна. Буйны хыргым хитгэн солвон ба Татьяна Цидинжаповтыны булы турул нютыкта байыр байсылынга тымдык. Мун баха жарғыла олықы қарғыға бұдыржы явықшытта тоғы болық гыжы ехіті орылды. Хонин хырык талғы өдін сумы сам все регулирует. Биден мыңылы би явадлы ханахан юмумне егеді удың уды телдірі. Непал ашқада удың телдірі. Индиде япқада удың телдірі. Дарымсалы намжыл дасында Далай-ламың летний резиденцияда мани хамбаламы оро оқтадыр жылы. Бидин нютага жыл бүхэн дирхэдэ шүтэгэ овонотта мөргөт шүтэтэ болот ашдаг де. Анна тэгээд энэ нютагтарна имэйха мөнөдөр равнэ болова удун сумы хэрэг толгойг тэмэйха арга манай аханууд Соломон Самбович, Татьяна Батуевна хоёр шадлара эмэм хүн зондоо бүтэвэн болгоны юм да. Тэгээд бидэн харууд байгалцаад Татьяна Батуевна Соломон Самбович хоёроо гараа хөрөгтийнх нь ирээд л хөртөд бахал заз бүтээлцөөл дэдэнэ. Үдэн сумээ. Тэгээд энэ үдэн сумнаас хаашаа хүн зоны хэрэг бүтээх тохолха дэмбэр багшхылва их шөнөг борят орны шүтэн болот. Цидинжаповтыны гыр булын дихы басығын нейролог шымырғы жылты, тимігі авы жынғы қырғыйы дұрысқал болғыжы қадығылғын толы фильм болғыжы нютық архивта дұрытқағын байна. Кто вот прошел через арку, помолился, сам сходил, будут решаться все дела, все возможности будут открываться. Да, это все делается, конечно, для всех людей. Даже не только наших шебертучев, не только наших бичурян, земляков, да, но и для всех людей нашей республики. Даже если будут откуда-то со всей России или из-за рубежа приезжать, пожалуйста. Да, действительно, это событие очень значимое для меня лично. Естественно, это значимое событие для всей нашей семьи, для всей нашей деревни. И в целом, как сегодня сказал Геше Дембрыл, это большое событие вообще для всех нас. Не только, нельзя говорить, что Уденцу мы только шебертуйские или там только наша семья, уж тем более нет. Но как режиссер, как я видела это, вообще, так как этот фильм был про то, как снимался Уденсума, я понимала, что нужно брать интервью изначально у тех, кто, собственно, этим занимался. То есть это занимался больше всего папа и тот, который помогал идейно, это Геше Дембрыл. Собственно, у этих двух людей я взяла 2 интервью и попросила рассказать от и до, вообще как от идеи до реализации. Ургын кымжайны нангин кыргын элтен байырта шыбырты нютағархет бұсы даймығыт, қадна улаң ұдықытығы әлшіт олар соғылара.
Тэгэхэд мөн харахмал бүхэл манай ганц манай нютгаймны бүш харин уряд орнамны олон зон ирээд байна, суглараад байна, дэвшиг байна. Тэгээд хараад л байхдаа нөхөр л зүрхөөр уяраад баярлаад байна. Би бол угаара манай бичвара нютгай харлун нютгта томттэй. Тэгээд л жил бүхэн зунда аваа тахиж тийш нютага оччдаг. Тэгэхэд сагаалганы үеэр бүтэн хадал гоорды бүцүр нютгаа ихэд нютгаараа гэдэл бас суглараад сагаалгана тэмдэглээд байдаг тий. Тэгэхээр усараа ялгарангүйгэрл хашиби гүцнүгүгэрл Имы удын сумунут ағын төріғай алхынада болын суғылы дасында бейім, қадны үні шыныр бұтығдың хүрік толғай удын сумықада орын оңықты. Мені авын ижи, мені көкшін ижи, жагдырма екі хүзікте көкшін байын қуынды мүдейжі, бүшірі районда тірі ере донар, ошағарын жыл уже ұңғыру, иге тұрушын соғырға барың көкшін кеждендіртел соғыр зарема тегіз советска сагвайға ғыда техногын соғыр кежі нерелікші надылжы теренге келет авамне неші өрттенге сақшындығын тома задығын нағын екіледілі тома сақшындығын бақылқы баржа аванға қажуды бейшке Я хочу сказать тоже огромные слова благодарности. Благодарности за то, что когда-то Данзын Амбе нам сказал: вы не думаете, что это вы такие хорошие и делаете благие дела. Это карма ваших предков. Мы делаем все, чтобы карма наших будущих поколений была такая же светлая, как вот сейчас у нас. И призываем к этому каждого нашего земляка. Сукта, как сегодня сказали, объединяемся, и у нас есть разные возможности для того, чтобы быть сильными, противостоять разным бедам. И на самом деле одна из самых главных целей в создании Удын Сумы, вы по срокам понимаете, когда это все началось, да? Для того, чтобы всеми способами, всеми людскими, божественными, скорее завершить все то кровопролитие, которое проходит на нашей планете. Я не имею права тоже не сказать о том, что первый раз, когда мы по совету Дембрыл Бакши оказались на лекциях, на учениях у Далай-ламы, он сказал, что, знаете, в жизни современных наших землян происходят большие катаклизмы, вызванные руками человека и мозгом человека. А зависит это от того, что мы перестали думать о самых 3 важных вещах. Потеряли ответственность. Потеряли ответственность на всей планете, независимо от религии, независимо от географии. Первое несоответствие, где мы потеряли ответственность, это ответственность за свой урожденный пол. Да? Я родилась женщиной, я должна быть женщиной. Мужчины должны быть мужчинами. И мы должны соблюдать вот эти данные Богом нам обязательства и привилегии. Второе несоответствие. Мы перестали соблюдать отношения между родителями и детьми. В мире давно уже повелось, что 18-летнего ребенка мы отправляем в открытый океан. Мы тебе дали образование, мы тебе дали жизнь, живи, работай, учись как можешь. А Далай Бакша сказал, и я очень плакала при его этих словах, он сказал, если в этой жизни вам довелось быть родителями, будьте родителями до конца своих дней. Аяр холо ажығуыда ктос бодден шажыны нангин қазар таушы жымургықы арығы көйбәйін арыт, хызе көй хырық толғайда ері жымургықы до, дылхын бодден шажыны бұхы нангин қазар нодар ябажы залі барғын мургынты жышеті байха.